Dame in gospodje, dobrodošli v oddaji Empire, vsi poznamo pravila. Danes gremo v pizzerijo Karla oziroma gostilno Karla, to je v Račah. Kaj ima za ponuditi, vemo vsi, da kaj za Rače ima, dosti za ponuditi dobrot. Da vidimo, kaj bo Karla danes poritala pico. Ali bo to ali pa bo flop. To mora biti v vsaki pizzeriji. Bravo. Zdaj, Karli ima tudi pesto ponudbo čilijev, oziroma čilijev makic, to je naga aromata, kako se reče, pečejo, tako da nima. Ja, ko ste dobre volje še, naredi malo reklame za njihove makice, to je Yellow, Friends, na drugi strani Smoke Chili, mislim da Satan, to da mora biti doštra. Pa je najhujša tota, ne, Chili Yellow, ker ima 10 do 10, Satan ima 9 do 10. Evo ga, gospoda gre mimo. Sve? Ne, gospod in gospod. Evo ga, takšna margarita za vas, srpska za mene. Pizza nas izgleda slabo, ne? Pizza nas izgleda slabo, da vidimo kako je. Evo pa gremo v odcenevanje, da vidimo, kako pa nija niti malo, od spoje, kako imam spoje. Spoje izgleda vred, žloče jako pesti že vidim. Kao vam lepo vidim. Iz električne pečije, pizzerija Karla je vrača, tako smo rekli, prisimo skoro celičev, da bo pusta, tam malo počakaj sekundnica. Pa ni vina vas čakati, idemo probati kaj tako. Pa vsi poznam pravila. Lupno vri, stjel. Evo. Dame in gospodje, pizza ni šlo. Zelo čakam pes. To mora biti. Pa si mi znam pravila. Pizza Karla. Strokovna cena. 8,6 prav, pizzerija Karla. Se še vidimo, pridite, vsem na pizzo, ne bomo, žal definitivno. Vsi vedete kaj je cenovanje. Če je 8, to pomeni, da se peleš do nje bilo ki je, če je 9, se tako tak peleš od sveta. Če je 7, je za jeska, pa 6, pa razdol tisto, pa na, hoj, in pizo, če vidiš pukni, pa idemo. Pijemo se, pis! Da, pizzerija Karla, 1908 leta so odprli. Oceno moja vre, mente vre, fanti se vre, Porsche mi je dal, je rekel za pizza inšpektora, pa vam moram dati še eno makico, tako da ni me podkupil, ker sem že pred tem dal ceno, ampak ga vseeno, pis fantje, lepo je bilo.